I'm saying Kwadwo. The Kwadwo is Kwadwo. I didn't do bad. I'm a far from. Hey, no. Obama, no, go from that. I am so Sammy. I asked him about my baby. No man was sitting and do with you. Hey, Nana. Did he come what's nasty? DL News. Yamamo akwaba afitu mirike nation on Facebook na kase bono emu da pasa bia no manam ehomfoni any videos ni nanam so wo ba obenya bi na wahwe na wodi amanehye Facebook no so na ye hya kase bona sa ye nhya asem ne mfa kopie mu ewo oti matanim na nkra bato de kase bopono so awiai ekiremu sem enipa mako miensa etuo atumaka wonom ewo oti matanim sem kase mu nyina kana na Kwadwo to omo nyina da etimi ahwera no nkwa ni nyina ne sem entokwabna ni bi asama no homene so ewo oti matanim na nka ni ekiremu sem santa kwabla ni ama no homene so ewo oti matanim no entokwa no ehye asena ne wukwa da atwam na eye opepombo semende toso edunsia emfempem mienu ene aduonu enum abapem endrada eye ya wadanya sem kuma enipa do na ese mekete bi mo pepra pa bi mo deda no emu eye pam na ye ne yankasa de ye kasebo yana mani boni otonkra edema yan ewo timatanim eya kensiri mamola de wan fa no ebo na ne se na ken obomaden aga se kirem sem basa ye si na ma esi amikasa de hya won timatanim no emirika pa won mutu okro no no enya asem kuma kura sesi amikasa ma de hya do na da etimi enfra mu dan mu mpo entimi enko munwuma so do na tutu mu stores ekuafo entimi kwa adwuma so esi amikasa amakwane abadie ana viso adwuma pa ho akwaya den pa wo timatanim a akwakwaya ho sem ye pam na nka ne chemze sia mekese de nkwanta de hye ne de abba entokwa aye den pa otimanta sia mekese no posifo na soja for de yenim se bia kopie mu anase bi etumi kopie mu e otimanta nim ne mpanifo am otimanta mu aka se kirem sem Ghana mpanifo am ka bia wo nyare toto sra mu ata efrise de ekoso no wonom empe efrise de wahunu no nso ohunu mpenu so efrise na nsem ho no ebisi ye bio meniba do na etumi ehwe no nkwa enema hinse wo ntokwanti to sra Ghana de hye titiro mampani so man ho madam o ma srafo ene police fon kwaje ban to ba se betumi aboa na de hye otimantam so enkwa etimi ekwakoto ye pa ne enkwa homa no so em ne ye ne yama ne boni a otonkra edema de ye kase bo otimantanim eye kinsiri mamola de wabɔ no mra ne se na ken ne enkwa tie nsema asie no kura ban ene wo mum nana ma hao me josu mi nua wonam te se nyame adom na wo so e Print the yet tatari and feature manchen and essence you would say one channel a trouble body I then ababeka with it. And so Timantama of the damage marker say, and win yet as we change the near Hanum say. Now, when you said all the kind of two journal, Bayer in Fimi, Nuni, and Okopimo, and also be Pimo on Quanta, Safa for dear. Ade di asunjwe ni o sanse eye kasa hudo miensa mi kire atwede adele na afen chalafo edisi nipa papa ema nipa bebre efamo ehwere omo enfa 106.9 omanpanyi eye dada na akufa do ni interior minister Sambre Ambrose omo di eye kifu ababitu eye enkwanta de hye no so na chese omeda eye enwumre no num no omasore eye na homachin eye no nsia na ewu mu kakra na omasha no mugugu kefi no ababe pim se adehyo mu nkwanta ewusi mu afa na ometimi ada eye enwumre no nwotwe no omasore na de chie eye no nsia na nka yenim se sedi asunjwe na eba kefi no so egu mu kakra no na nka hwe ni hwe afimu edia ye bewura mu be se ebia bosumi ensa chi no na nka aban a waba so his excellency eye John Dramani Mahama ne ni mpanyifo na nka omatinye yi kefi no afri adehyo mu wo eye otimantam akontufo no omuso omho antimi aha omo we na yeda kokko sorry na no ebranda enwumrebra ebo eye nonso na etu no ahahya se a ekasa wa enkwanta mantem ofa na sa ebranda no yenua ba kwa ne din ede eye Nahomi eye Foliga mami ochirema na etu no se de ye tututu no egu ni fie no no obatan na nkosore se obo ne nkwala ho ban etubo ba no bako ebe kan no nofo ase ono bo pe a
mpempenso me no kasa dia nra ye di echikoko pimo e wo Nkwanta St Joseph Hospital no na e ade amame no oji na yarusa hono mu yie na ye face e di anka eno de nanka nra no omudi ba film ye na ya sat nya sore na ya tuatua ye dwumedie no so enra nwumre ebo no nu pepepe na minia obepimo e wo Nkwanta e wo otimantam afa na esini Afghanistan anase Ukraine Russia sa etu no esi wusu form ema endan ni asase wusu no minia sa unya banboni ananse sebio untimi MP na enra enwumre asa bebo no nso no DLFM 106.9 na embranche nipa minu ena omatimi ayede na hwere omunkwa enfoni na media mane mu no enfoni na echi no anapa ya asa na sa pictures no bebedu mu wo fa na about 10 minutes ago no pempem no kasa inde yasa komo eye ofufro ono so eden eda form sese ya minimum ekasa no the number of microphone o mafra ni de afina police for no ni banbo for no yewura efie mu ansa ne yatimi aboabua ano ne yatimi ahun say so far no enipa dodo say na hwere omunkwa nipa say na eden atimi apra na obepimu wo Nkwanta krumu de akwakwa ese asamandu kunuma yedin tutu ni emano sa na omufa kasa ebe mudi omunim editre the northern part of the Ghana esan say yentimi emba the southern part of Ghana because akwakwa ye atwede ni Adele so uba the southern part of the Ghana na Adele for no kwa mu na ubeden ube stratra san na wapimu na oni watafun ko na ubabedwane na usaba befa na bubu anu de senko owie weye entempe beso me no kasa de most of the year chala for no ni introbo for no omanyina de omanim e de akere e wo the northern part of Ghana mu hwe so omekokopim obembela yendi na chese tamale no omko no mo na ba mofo na sambre die akobanisa no ochi regional police command ni mpenyi for ehwe so omasatimi abuabu anya mrente na no ntentem na yade ebe sa atimi ama kefi no na omohwe so omampenyi mahama obetimi ni mpenyi for betimi abananka ya sa reverse kefi no back to 5 p.m. and obetimi abantimi so bisa mia mfonima ye betimi aka chawo ni ambo musa wunya banboni a wo hye bulletproof ni na se for dia menya yedu kasa mpo no etumbre bia gese ye dwane kwata ba bi na ye radio for na timi akasa ye wi a wase ye nsam dwane nkonkwete bebi esa so di agora etuobuba na ebefa ye umuma so no enya de obesa timi aba enkwamu biom nti na ne ekoso e wo ha no no menya na ken tisesi ahoba monsem no emu ayere anasa posifo ebukrom ho pa police for ne member edica immigration for omo ewo honomo all right okay. But yesu so say ye sanya omududo na ebetimi abua reinforcement on tama kefi no mu egu ye no sa emrente dudo na esa ekoye enti ama efiti endra bepimu endeda ide o hwe number of persons no omo wo no mu na omo number no ewo form eji say ebi ampanyifo abamu wono omo kasa edru bedwam no omo abamu na yasatimi ama ye bambofo no atimi aba omududo mu kanen ti sa fidano ana mfimi no na atwa mo no na asonje asatimi aba e wokru no mo na kan e beda se pa no amane bo a wo de asme koso ade echi na numere nso beto form no ye besan aba wonchen bio good afternoon eni a woti ye DL ye nkase bo na musini osi ye na mu edema yen e wo otimantem ne den e de kinsil mamole dodo na bro no mane se na ken ena wodi de ekoso e woti bantam nyina da ababesum ye na emu aya pa sikapa Kwadwo edin otimantem ntokwa nya ne o beburu be 2 years ni enfie bebre ni eya na akofo na mpanifo de kafi akoto so ne yagum kakra na asan ageta edi na ekoso yi ya besre ahoba mokuru ma omani nya den na se nipa betena kurum onye bone nya hwe ne ntokwa keke na ya bone ku no bi nso na abusua no nyina ni dase ono no ha adwen enti ya besre na mpanifo ma omona ma omoto na wonom enso ano enfama yen yento akase bone so yeto akase bone so na omampani dada abedi eche Dr. Mahmoud Baomia akodonate 250 packets of roofing sheet enu no yi ni baako achese 5,000 pieces ana odi amedwadifu a omo stores ahye wo kantamanto ni se omomfa ensi omo stores ni ebio na ye donation yi former Greater Accra Regional Minister Daniel Ni Titus Glover any ni team ana ejina Dr. Mahmoud Baomia anemu ekoye donation no edema na
bra jashye ni see no ade Dr. Muhammadu Baomia contribute 200,000 Ghana cedis edi meje di for ne say omonsa enfe ensi omo shops ni bio nti sia de ode enchance dan ena de akoma omo say omo fe mbobo omo shops ni so na abra Titus Glover any city news atwetwe komo na oche say ehu behia pa say jedi for na ede omo ho be share insurance mu say na ebe ya ebe bo omo ho ba ede afri aturu enchem bia mu na ya de Dr. Baomia so be bo ne ho modern access omo si shops ni wi a or the CCTV cameras eba bebo say na ebe ya ho ban bosem ebe koso ye ede ama jedi for ni yente nsem a odi tuja and His Excellency the former Vice President Alhaji Dr. Muhammadu Baomia eti oyene si hase enriche no oba edi na ni behwe e no shebo said ya tumi obeboa me banso anya me nkwa na me bae me ne me akuma George Adentan constituency advice Sumaye say we di kan edi 200,000 emamu ebe no ba ano no sanso edi chinsi amode bobo patano so total of 250 with rich caps or the ebeka ne support no kan wasem no am say fidie no car no entumi fani nyina and the edika the fiber ye yi we a the trust no afa edi abeka a total of 250 with rich caps na or the support na or the shebon kran o ka say nyame adom na mo patano wi a camera no kan wasem so beba no ogina ho say obeba beboa mu o ka so biom say mompe security mompe security na post for no muniomu enye kitawu you need to get your own internal security and the truck also so insurance sabe sika hwegu no enye sika ketwa muntumi nya insurance ama bibi babi mu a yebetwa so masen 106.9 DLFM 106.9 DLFM 106. And ya uti ye former Greater Accra Regional Minister Daniel Titus Glover ana wotin in Ken na owie na ya okọ kantamanto dwanima omo financial secretary ya sapon enso editu jasa ya de na ni aso donation na ya Dr. Mahmoud Baomia abeya ma omu ye lipa esan say fiti mra aturenchemi etu omu yi wabo omu ye papa into the asidas kase pa ana ede ma no Titus Glover ya beda na siye ni wi su a ya ba former vice president Dr. Mahmoud Baomia ya beda na si esan say asemi siye no do a wo ma kantamantofo do a wo ma o my Ghana wan tena se ono aka se tutu na mo ba ha ebehwe ye gina kantamantofo nyina na emu eda kantamantompo ni fo nyina na emu egina Ghana man nyina na mu ede asita piesie ede ma no ya sema ebeka ne se otumfo nyankopɔ na ebeka se wonhira no na ɔmmɔ no ho ban na ebeye san kwanhia musuo amane biara no onyi mfiri ne so emo mo ne tirimupo embra mu etwamo hye no se dwaba hye a enye dwai achefiri baabi na abaha yola tisha ba kopɛ obi a woni mita ya waye baabia straight land not crooked land se straight land it's so proper ni bia na open light ya achefiri abo apate no ebo nyimre no sia edudu kania odwom ha nyina aka skiti light eba na panel sia eba be so jama dwom ni nyina obi open light bia nso ba office senate mamma bi hade ya de nhye agu akwam a biet mi sibiem se bre abro ka se kura no ye baba wo ye no be for the laba lie na se labor le se be obi abetimi awoya ne de na atwenche bi anye de entimi emma ene ya uti ye ya usapon a okọ kantamanto dwani ma no na ye omo financial secretary na okire se na ni aso adoya ye Dr. Baomia abeya ma omo ni ye pa ye to aka se bon so esi amekese yi breaking news bi atofom na sembe na atofom ye ntwa ye homre DLFM breaking news. DLFM breaking news. Yamamo akwaba. Breaking news a yensaka awiai echiremu sem. Ukopiemo awa brekuma not eye constituency one ma. Aba ya tu ye mashebe dwa kwa no. Akwa yensem pi na ntimpenifo gusu anko mo hwe animu senke ne do ye nko betena se. Na kasa we coalition no matena se no ho kwan hodo mbefa so. Na o masi gina ye ho nipa akura abato no. Otumidi nkuruma kwa gina mu. Se mashebe dwane e de ma ade hia. Wanom ewo abrekuma not eye abato mpesa se amekese no. Enka betodwa echiremu sem
amanyoko mabi atimi akobawura honom akwa sese niam wa electoral commission wonom officer eye nkabopure matemu omko akwaya sa recollation honom asese honom adodo na mo sande kokobo e dia mansa ntrafo se wonom hwe na obi amfa kamela mesu obi so antwa fa mabonten e magana fo ahunu sabe ensem hunu asa nipa kro weri madie enam kokobo kese pa de atofom sense nhwe ne awunim na wo de kamela bi besi obi so atwa ba bonten ye chewa danto awasema anu so akoye nsempia ewie ye de ho amanebo eso ebekọ de ne de akide betofom no enumle de mu kire mu nyina ebesan aba besom ti abekuma ho nso asan kwageta ebio. DLFM breaking news. Ya to akase ebo no so ene kopie mom ewo atoye matanim na eye fishing activities eta akoso pa ewo ye Kambuli eno no ewo eye Elembere district eno no wo western region mecha atoye matanim na kopie mo ewo ye Kambuli kuro nimu a adehye ewo honom dodo na da eye nuanu musliminfo a honom ne de enam pa ana motaye ema wonom sa etimi ekwa wonom ano ne senti enam ye de adehye yi entimi emfa ni agrokram na sama beto dwa echirem sem afalefo konsuo su kokoyi nam na nam amonza kaka no ewa ye ensuo mu no mu chirem se ye wede ye hunu bi do ade ye hunu bi danie enam mu yi ye no mu hu natiko ehu nanim se wose hwan enam yi na wosense enam ya honhono afin so enwin poje se onse enam wuyi na ya were ho de were yi ebi ntua ho afin se enam no na husuo nyina sa asesende ade je ne chirem se wedie eyale bi na aka nam ahodo a wonom ewo nsuo num ni senti enema hodo ade hye ba omaden ekoyi ye ewo ebe river ni mu no omusuro sem yade aka nenti ama akwaya mhyehyɛ pa de ama ade hye a wonom ewo eye Kambuli eno no wo eye Elembele mensenim ewo tamatenim na ade hye koyi nam ni bi aga se kyerem sem de ekosui ama ho kyerɛ kɛse pa ene aba wonom so efiri sem omusuro sem nam ni mpo wonom betimi di bi aka wonom anom efiri sem eden wonnim se okɔwe nam ni bia se obewu anase obenya nkwampo efiri sabe omuntumi ntrase efa wonom nkwa entumi nkonkogoro atopra kram na nam ahinantre aya atrankonwam wo adehye empetem honom akasa echiremu sem wonom entumi entrase ema adehye nkoyi nam a yehunu bi da empetem honom ema nipa mare ema echine konfetu sanso bone emfa mane senti omode ohye ede ato afare fodwumadie so se free na ekọ wote eye Kambuli ewo eye Elembele empetem honom a untumi nkoyi nam emma madehye ntobe we every se nam akwakoyi ne nim sem yade ewom anasa yane nimde na ma atan konwafo ni bi eje mere ene nkansefo akasa ye kirem se dabida wonom ntumi ntrase ema nam ye enkoso ho no mefiri se ne mam kwakoye bia na akwafa to ye nkyem ede aba enso do som sensefo no emu kirem nie. We also summoned them, the fish folks. So they were advised to keep off from the river, to work on the river, because now they don't know actually what the cause is. So we will report to the appropriate porters. When they investigate and see what is happening, then they can advise accordingly. So for now, we have seized them. They don't go to the river. Ani awoti ye nanam atrankonwa wonom ewo eye Kambuli eno no wo Elembele mesrenam eno achi na farefa wonom so kọ ensu ahodo so ekoyi nam ede ba ma de hye nya bitwa no so ekirem sem efitiri man nam atrankonwa ede wo hye ede to wonom so muntumi nkonkoyi nam no ama ho kire pa na ba wonom so to srem perifo so mba moden eye hwehwe wonom hu de nti a enam ahodo wo mkoyi e ba no oha de do na wo ni senti sempenifo amwa ma mo anya akwanya anko ensu so ankoyi na wo so asetrem ebe ya dem pa mo so jemre eche choma kusemu ede chensem trefo amfa se wa mantini de kumu na ebe chene ne hu se anam no ho anye kru sa tembo ya ma no ja ne bo fa man ja se hwe de fu ba ye afa ma to ba sa na ma ho chibi bia ba wo mitrim tana ye gbe ni mo cha kan pa 26 ya wa mantini ye skanto bibia nsho ni mamu de ma ho cha kan pa. As a result of this emergency, anybody who has bought some already and then kept for home consumption is in a dilemma, and because of that you need to keep it. So a lot of people are keeping theirs in their freezers. As I speak to you, I bought mine about 2 weeks ago. This year wonom koyi nam ne wonom so makoto nam bi no mo kirem se ye kesi no mawe nam ne bi ento mu nim mo gina be se nam na o mawe no mbewu anase o menya nkwa Jinyankuto yankupon kuto ne wenim na ba Facebook no so DLFM 106.9
video nda so aba benye bi no wa bla be ho enam ahodo adehye ekoyi ene akwaji tai ena nam Facebook yi si bla be ho bi be ho enam na da ho ye hu nam kro adehye yenkwa eda semum enu achi na Dr. Augustine Akoto anasa Mwakom eye elembele eye district health director wakasa kirem se womekoso nhwehwemu evidence ekese nya de maye hwehwemu ehu dikudie nte nam no tebia kwaya sa afinzo adehye anya akokwawe nam ne bie no wonum entumi nkyere se wombewu anase wonum wu ene yade kumpa wombetimi anya ne senti womekoso nhwehwemu na hwehwemu ba bonte bia wombehu akacha adehye ne se ne mama wi se mbenya nkwa se wano bechia se wuti bete se wani befra de Nyankopon kuto anim ni sende wo made nhwemu wi a modem hu nsem beto abonten e ma adehye etumam hu omugya be no mapo mudin mu e walembele mensirenim. Yes, there's likely to be health implications. We cannot be emphatic now because we don't know the exact cause. So when the team come and they take sample of the fish, sample of the water, and we test, then we know what is actually causing it, be it a chemical or whatever is causing it. So for now, we can predict that there will be health consequences. Just that we can't tell exactly what because we don't know which chemical in the water is causing that. Ani awoti ye Dr. Augustine Mwakom ononom oya elembele eye district health director ade wo kirem se nam na mawe ne de for ne ontumi nya ne tumi so nka se mapomuden bekwa kosi benkum anase ne fane nyina ne se hwehwem ba bonti wi na ombehu se mamadi kawe nam ne bienu se mbenya nkwa se bonya nkwa hwehwem no ene bekire ne kurakura mu no ene mahodo se ba maden etimi ekwa nam ne bia omo so etumi je nam ne be ho etoma de hyenya bitu no so kirem se every time anama tankwamwa edo wa shebeto enam Yesu na ho kire kese na bani senti omaduane ombedi nyina omunya every nam ye netumi bwo ma de hye no so etimi enya aduane de ni senti me fo ma de ma omonam omoto na mo ya hyehye pan hwehwem na mo na de hye amuyi nam so nkwopo so na mo na ma no so wonyema sika emfa hwe mabusua no so mu kire mu no enie baby abaho because say enam no omonko ase omonko nti minya adwuma bi anye sesia mama ye ho akire say enam no omode ba yentumi nya ho hwe nti sesia ho akire pa nti omomma modan amaye mpesempese mu mai say di amuba ye na yansa akwaya no tayare o say di na momma eni awoti adehye a wonuma ya kambule no ewo elembele mensirenem ewe ya tema tena mu kirem se enam kuto ne source of income ba ko pede bra mu ne send en manim ya de perform mo nan em omoto na mo mo wan enam yi no enkoso emu kirem ena ya de asum ya da ya ho akwafa na aboafo adwaton de ya back ase body aka akiri no ya beti ni nyada e de afiri ho e de amamo. Makwentu ohunsam aye medadwen nanso meyensam tronenti menya adaje ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's consult na wonum nti ende metimi ba menya abrani adaje ekenkan ye investigations about womo ana mehu se wo apply for visa assistance a emfeli efri se wonum ewo track records madansi die nie mabini ntrel Sunday Sam's consult edi Britia webi ebeje wo visa amount se wo ko United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, na fe krade, Serbia, any Greece nso abeka ho a work permit etechiri. Ma menchire wo mo echiri kwan. Sunday Sam's consult ewo Ofanko barrier, Asofan, our Ben Wise Park Hotel, ewo Asofan New Station honomo a. Phone number 0244291546. Email address nso samuelowusu626@gmail.com. Yeti ehudi enti, we connect dreams with opportunities. Emanenye wadwendwen, frɛ wonom na nso bedi adanse media. Yeah, to akasi abone so na deputy national youth organizer de ma NDC amanyoko no ya Osman Ayarega e de abeto dwa se eya mpani form ampani John Dramani Mahama ayimu se mombra na mo ne ne embeye adwuma no enya ade a omobehwe no masoso suban boni bia so e de afri mu ho one nsentwefo etwetwe komo na okire se eya ahomaso de emamo efa bi kra emba oman nim esan se aman ya timamfo ni jimudi ye etu na moto aba edi yi omanpani se ombra embedi oman so ana omanpani so yi mu se mombra na momeboa no no ntimi nya adwuma soronko e wo oman ni mu ntimo momoden a se subambo ni bia ebefri mu aba no mode be hyede na emom emamo ema ni mpie anya sa NDC mabunu ne de omo ne mo endi ni ye kra. And this is also a warning to the future appointees of His Excellency John Dramani Mahama. We shall not entertain any
arrogant appointees. The youth of this party, we shall not entertain any arrogant appointees. We shall sack you from the office even before His Excellency John Dramani Mahama reshuffles you. If you're an arrogant appointee, we shall lock your office up. If you want to be an arrogant person, set up your private business and run your private business. We will not come to your private office. Once you're in public office, we shall come there in our numbers. The same way we went out to campaign to thousands of Ghanaians. It is time for thousands of Ghanaians to come to your doors and demand the jobs that you promised them. Owie no di to just say NDC mebunu no temamufo ni wogidie we NDC mu etu na moto aba edema amu no ntimo mmomode asambode ma ho odi na ebeta impenifo achi sane ebeya omatimi abodwumadi eksonko ewo man mu. First and foremost, we want to thank from the grassroots to the national level all NDC members who made this victory happen, and also to the various volunteer groups who came out in their numbers to support this reset agenda. The Almighty God has brought us to our destination, and the NDC is very, very grateful for your support. Ezu, the NDC is currently enjoying enormous goodwill from the people of Ghana, and this is to the youth of the NDC. I know we want to catch the MPPTs as soon as possible. DLFM 106.9. And they are Deputy National Youth Organizer, the NDC Amanyoko no Osman Ayariga, and I would say in King. Yanko Facebook is not going to Ghana for the Banaka Kai, and for a mama way, ya Kwabana, a year, Ochahene Esser, you Kwabana, Ochahene Esser, no, let me say, and impen to me and re Nemqua. It's bad, I can't language. You ain't moi, Muoti Mante anymore. Modern Tokwa, Sabi, Edia Grossa, and Monhamon Kwahu ye pivri say, who ye pam. Wafake, or James Odi free, a yet new plan station, Kwame Chroma second, which him say. NDC, a tita for one idea, and Tron Kwan or Muchasa, and Mokan Samahodo, James say, John Dramani Mahama, or Becatcha Ghana for say, on Ghana for short memory pa. No, James and Checkers, young Koma Haja, a year, Safia. Mahamudu, incoming MPP National Women's Organizer. Yeah, that's it. We action boy ATM no team say DLFM news today official pa in fact kasi abono e mo the power here live e di free ya fienya. Yenso yeah that's pa. We so every Anita Andrew James good afternoon bro. Good job. No team say dwuma na ye po no ekwe pa na we free Anita nchen da command. Sister ni yenso yeah that's pa. We na Ghana re share kasi abono be gina we so. Ni abunu komu say pon kasi bomu semfo. Eya maze mebelantwi NSM mu ede ma yen kofite de ekopie mo ewo Facebook no so na mienu ebeso ma wiai edi amaje so etakrade kodwakrom twaba wo de hye kwankron Nhyiraba Kwadwo Sammy B mene Adwoa Agyei Sikapa yes arusui na Adwoa sikin na mpamfo kwame afum ana finso wa ni tua oba so na ahofedua ono so ewi adwa ne pa sexy journalist omotena a ene de se ene yen kai dum on kofi se ene yen kai dum enti esu ahodo bi a wokrom ha no mesra mu ada ene ye Friday nyamusu a hwe na wansu jive sun no mayen kwame afum na Adwoa silky ana afenso ahofedua what you say on betena so no masusu no de ama ene senti wo wuni ma besu ne e wo yi asene ye beti udadua jasu no e ma ye ne ankasa ye mesu esum ye mu bibia mo ene tia adehye Give us P capsules.